Kashnong maulai ke Jumat bet ya kawai gejing mentala bon pausnem. Pada duk mentaru ikan gejing am syamlala banweng satya. Kani gejing ke bagi patba kashnong maulai kimat kadai gejing kerdoum. Bat kani kalapen so asat bat penjenjar ki babon kilong yeng ban yo ek umbam umdi ha keba kilahap ban buria nala kapla ban tiet ek bat kani kelak tak jorbha kam tam kilong yeng ki baduna kayok kokot. Ha gejing hiar Jong u Assistant Chief Engineer Zone 1 ketenat PHE uba BL lawai bat kibai syakshnong mulai. Benekran ni ginong syakshnong halo kejing kerdoum hagani syakshnong. Keliolat benekran ni katokan ni ginong syakshnong ke belapen pa kejing kebai dai kejing kerdoum namar kejing bambiang ki kor sorkari kejing mi yeng ru tang arsian nak shtayo. Ginong syakshnong ko jayur nong luom nong pedeng matsiar bat modat baki kleto bakin hap bantiet arsian nak shtayo. Kabakador kejulong lai spasan pau haduk saus pak sanpau nak kali bajar litar bat kata kesyong ha kejing-jingai kayeng nak surok habayok benekran bat ubak BL lawai halo kejing ulah kubur bak kesyong maulai ke mat shisha kejing kerdoum da ke bakadau bak ketenat kelashim senjam menuweng ke kejing la ke ban peniat ya kejing pentrai ki pipe nak kebenta ban pentrai kam ya ke Greater Shillong Water Supply Scheme ke benta ke balai bat ketenat syen kan sekaliang no yu pipe ubawan nak assembly ban penpoi syakeshnong maulai mauro nang banla ban penpoi kambon chikne kathan halo kejing ut kinong chong snong na kejing momyo eka connection bathamai uba lawai ulong ba ketenat kami ajung tip lagi nong chong snong gila apply em syakitnat lagi bentakan ni bat kiwi snong ha bagi kwa ban yo ya ka connection ke bathamai kin ha banyak leng ba kinong ilam snong ha ka bagi nong ilam snong gila ban pentip syakitnat ban le eka badan kam uli tu ru ba kejing penpoi syak snong mulai berokowai ren lai benta kabadai ya ka pedeng maulai bayo lengba ka Greater Shillong Water Supply Scheme ke benta ke benengkong kabagentup ya shiteng nong luom nong kuar bat yorong hab kaba dan jeng halor kejing kerdo kabashim jeng kede gishnong giban yo ek nak top mauro namar jeng tot upai ubawan assembly shamuro kaba ketenat kalapen kre ban kliang no agi pipe bat ban yo bantan namau pelang lengba ka Greater Shillong Water Supply Scheme ke benta ke balai kabadang ya kejing pentrai kat ba kamaulai mau yong mat wi shnong ki bam ha papo ka Greater Shillong Water Supply Scheme katenat kaliat kemat ban penyo lengba ka Jal Jeevan Mission sing ecen char ko sini kala palat khan naduk menu kong kini kejing kerdu ka du ka te na naduk wan sa sini perdu siat batai tampi ba pidon dukan hang ni mo kum nu yo ya ko ban nga su thiet bai ken ta su thiet bai arsen steo to kan nu sit thiet ko lai spa sam phau kan nu sin thiat arsen steo te nakaliang ka jongi mo nga syong hang ni po nong lom hapdeng snong te ho chi sang i kerdu adu kata-kata ka namar baka jingyo ka ka de tang arsin ha ka shitiyo don ki pole ki bang yo tang sisin ru menakani ketiyo beladem yo tang sisin tengi haban thiet ya ka te lada kami regula kum tuhi ka shisha yang i namar ban thiet man ka por long ka syam chitom ha namar mo ha ka ni ka perthai kerdu tengi nya thiet ni nya thiet bam ne te ka long syam chitom hadu kata-kata te ngi karpat ke nya ka PHE balada long ka bala mo bakan ay ka ka banong man ka sngi la dala to subo tang sausin ha ka sitio ru kala biang yangi bangin penan kam namar lada kami ko ru ngiyo tang spa lita temur si hajar lita ha ka sitio si hajar lita tengin le ayu ki babun kon le tang basa jang sai nak manso man sle man ta portion li hapso man ka sngi ki babala ki haban manso man sle ko ka numdap te ngi karpat e ka PHE mo lada kalong ka bala bakan ay ngi ali sausin ha ka sitio bat mentang ngakwa hiru ban panpa mo kum kawin lagi nong song snong marbun ki baut ki ong bangim yo ka new connection te kani connection ngam tip mo re ki don ka tu kani ki yeng hapo ki dong ki jongi ki yo ya ka new connection te ngam tip beli ka PHE ka ai kum ni tanggap tu ka ni re ha ka jing sisa ha ba ka ai ka di ban ai lo dia bro ki ba apply ka new connection te lada ka kile kum tu ki ai tanggap tu ka ni teli ki yeng ka panpa ko jing ya long ka penlong no te benya pe sniu no iwe namar ba yong kum no itai yo ngangam yo telong ngikwa mo baka PHE ha baka ay kan new connection ha kiyeng kisem kadi ban ay lang ya bro mday ban ong ban sujet tang kiyeng ki ba ngimla ban tip mo yo ki don jingya day ne fi kila ban approach no ne ba pli ki to par ki bamdan ganu jere ki bamla ban approach ta kum no kindo ya kata te ha baki ay kan new connection ro ki ban ay lang ya bro
te ngikar pat mo lada te don ki por ki banga jukeli te gini ginong pli ngong bali fi klam pli takas ngi gyong bas ni pipeline na mo plang te nga su tho bagani ko jungi kawan na mo plang ne kum no ngam tep te lada long ka bala mo kum bala pen pau kini ki seng sam la mo lai ba lada fila ban a hi daka ulujong pipeline te nama ka mo lai kala he bhate ka mo lai kala he sisa ke area te lada fila ban a hi lo jong pipeline ban supply na ka jong ka mo lai tinga try ka numi isu ganu ganu ka jingya ut ka jingya nam ka jingya ut halor ka ka jing kurdo ka jongi tingi karpat moy ke PhD bakan le sitom bakan sotho lem ya ka jingya jongi ki pajba namar ka hi ka de ka wei na gi badan kam tam na ka jingdan kam ka jongi ka ba man ka sni halak yeng gi sem gi jongi te ba namar ki brio ladang ido ru bakin suyang hakor ru kim dan por bantong ru tang men step mla bantong mo ba namar ka ru kami tang men step ban su pendat tang nei ti kyor ru ngimla ban pendat ya kayeng kesem na lada kami ti kena hagiyeng na malada mi ti kena hagiyeng haptong na kikor sarkari ru ti sarkari ru mi nang menstem na do nyaw hado shi ko beji tingin yo e kan no ti ngikar pa ti kepici lada long ka bala ti ngobha long pin mi no alis sausen hakashitio tapi kala long ka ba kala biang yang bangin penon kami kani ko mulai mok sih je sha dai ti kalong kum ni kan ien namar ba ki yen ki pangiyo ban ring du nai ki kon nilayo ban ring la slam ba tamba ka jing poi hapo ye po sam dai kalong lakum num no asien chtayo na maximum ru lai sien kata ru imat kin da pelat tang san spa litari ti san spa litar la ta chtayo kan la ta ki ai asien ru kadang long tang si hajar litar tingi be bon brio hayeng te ka sam jing adu kata nalor ba apply ko ka bay siyo ya ka ru ni hab balik siyo regularly hi nalor nang taru ni hab thiet kumentan ti hi bakaya ka kali mentan ka baket ni hab thiet de ko namable dap ti tinga kalong ka balingo adu kata namar ba hang te hapo ka disavia hang te po yes iem badang te ko nang te barabor ka suslay ka ai ba ti imat ka slay imat ka tu ka dai na kamenta kini ki korso karimo ki ong ti balay kin nang tu kimla ban story ka tu ko ban penwan hang no re hang no long clear kala kelenti kan ya ka bangat sat kung tu ta mo citu cha sa surok samadan madya ti ngida rang la ng government ki ibet ban pli kila ti kum no ban penyo namar ko ka dai ka bakong san na ki bakong san tam klem ko ngem la hi ban in kham ta ma kini kisi ki por ya mentale hi ke chet ka si nya sum kan ni lebe bon brio tang ko som ro la lo kis ka bam di dalo bangi ya siu ti kana ka bangi hapan siu sa po ka PHE mentaro ngen hap thi sa ko ko bay menta aspa san thau sitrong taru betang si hajar nita ti hai ke ngen dam Iya minta makanya kasi nga PhD kailangan si fight hatu ka doon kanu kang kasi mentor nakitulong ko nila ni so far ti naman bakalong bet kumju ti lawan ti ipay last menta kan muslim aksnem na islam bigwan ti ngamtet pa ne ti ipay sarang buntu ne tip kito ne namar ba ka jik supply siya pada kam biang dia dari baka kiyaj kay kan biang ka supply siya ti kala kam yo jing mentoy te kan dia tang bawa lakat pa de kadang penduk jing kermen pa de ki wei pa de ki para marjan ibakwa ban ring thamai kim yo te ban pri kata kalat ru dan tip te kum no ban le ti bun ki pramarjan ki ong ni kwa thamai kwa ban ring thamai PE ke generation mentaru ka along kum ni ka ba mo ki breu ru la dang yo la te la snai ki yeng ki behe ti la kwa ka ya ka ru ba kan kin yo ha yeng te tang kata hi ke nya kwa ban kerpat mo ya ki bade ban pe ya kani kum ka PHE bahkan terikam kan mo kambay kan ki baro ki ban penlong jing suk yu pai ba kan naman ta fitip hi ko ka de ka way ka ba jenjar tam po mulai bro sikat tu kung kumba si ong ba kani ka jing ni ka day tang laisi na kasi tiyaw hatu kala ibiang ya em bani thì yo bani sam lang em ba song wai em myo
Takadaw beli ka sa kiyo ko bay wayeng ken. Ya kini ginong ay wayeng namar ba kihaban perkat ko te ko teng ki try ki song sejrong ki dong song wai ki song sapo kin haban pendiam ko ka kiyo tu ko bay wayeng ru. Kihaban perkat ki kata namar dema an pen ai ber ko ru teng ki nong song wai kerdo. Tikin ap ya kan ko kori kosor keriru nang no seno long kreatif hi pipe ki sa bai kum jo ka tu ka ru kom ring ru ka sa bai kum jo matala kan post nem te kala jangai ken ki yeng kila dang bon ki breu kila dang bon ti kam tam mi ki nong kan dong go wan song school wan pule seni sapo shalong te long ke ijen jar te ki bon bagi kit kila ele lang paraba sa marjan te ka tu ko ru kam dei ka ba suk ban yo ka song de ki lai spa san po gidon ki lita ken te gidon ki basan spa te ka song ha ka jing he jong ka jing wan kali te hajing sisya kinong ikamat kanyo kide ban sim khia mai kani kajing kerdu jongi hede mulai hendrai mentala hammi da uta pressure group talong ka eke bam stanat kai kata nomor ka kadik necessity te baik ngi mentanga ngathet sau hajar si benai sau hajar si benai kamdai ka basuk te hendai ladangi yo pada katuka connection te jing siu te somehow ngi dang na te ban sustain mo te manhakan ni pa dang matashi arbanai la don hi ngala lai chepo PhD ngalai kerpat ya i executive engineer SDO te makiru bapli ki so tho si sai kata ka jing ngaya tho i kata ka problem jonga te makiru ki la sim khiai kata ki ong to kong ki ai man sim be hi ki ong wat kuslai to la da ka por ka biang yang i bangen proses ya kata ka kam tikin sa provide ha kata ka por ba kalau along sufficient ka kan kajing supply sini kan te hoy ngayo kata ka assurance na ki long so tanat hi ilong ki breu ki ba ya tanat banyak keren banyak hana te manah kanir ngali ni biang ki ong lai kong hin sa ajin tip fi ang ni mo da baki jomi te ni duna palat ki ka ka ngi kuai ka connection ka da kamai ha yir ngimyo nang taki iti para blar ring ka tu ka mau plang ru yo tang asis tayo kadang jinjar ba ko teka po hani po sulok ru badai bandon em ka kuar ka ban ai ni pa ba buon ki bani otong bani mendon kadon tang wei sati seneng katur kadai jogong soalang tengi sini jarum tengi jinjar ba ka te wat ko di ding sia thiet kali to te dalong ka bala talong ni ka wa ban yo hi ka ni ka ko ba ki pai ki lawan bu teh ne tabang yo pada connection kan ru Kung ki ong ba pihak banyak kit ko de kan no popoy gini ka tayo sila. ka bay ni bakamajan te ka poy kumpo asan pau si kali kan begitu ki bala kam he katang ki pada ki poy sau spa kam jeng hai still la poy sau spa san pau san spa baro Kumo pihak banyak kit kat mesin ta still. ani ka do stio mentali bengi sina yeng lele tem lai sia sau sin stio dang thiet Raba dan kami pada telong arsis stio ni Apa mulai menjayur jengi. Kalong sisa ke ka jingdu jingkermen ka bakraw nam ta jungi apa kat banang mi gisni ngapet bakata ka jingkerdu hapo sino mulai kalong ka bajur sia kam tam hangi hangne hi ngapet ki snong kila nang roy henrei kat ba kini ki kor ki yu kimbiang te nakaliang jungahi ubosong basa hangne ngamdede utrasino henrei ngala song asak apa mulai la kat pra arfo snem hangne arfo arsan snem nganciong no hapo mulai hi ngaim te ngai kita jingkerdu kat se bangaya ngayang de tang hangi hangne mo baro kawi ga mulai hi ngape te ngang syukurpat nakaliang jungaya government bahkan subhaban pai khamat lem sengi kinong mulai bahkan nyerap ban perkat namata ke bit jingbiang jungi hagaliang jung ka namar bah bangape sisa ani ya ka hi nganu ban ong mengkirdu sisa du kata-katang ya haban sia thet mengilik hamtam ki basongwai kaying ya haban siwe ka baywai plus ka hi haban thet jan arsin laisin stio ya kata nganut ban ong ladagin ong bangasu thok ya kata handre kila barwan sakhi dalam jong ki khmat ngakentu ya kene ya kinong mi khmat jungi ki badai
pe ya ka kawa mo hapok sinong maulai jungi thì cái con ya mulai từ kadon hi ta jikerdu ma nyir itip di department di ba intip ba mulai kayo hi tang arsin chitiu thì ya kani gidang ya kani la ya gimla penbiang hati por jaga iyo te mentang la nakan ka fees fee la alig ni pai pai thamai mata gi ai pai kaleng ka snong mulai thì kelak jandap hi mulai especially ketika zone Damaklang di zone 8 Damaklang tinggal jandap di situ thì tinggal ban pop extra na po mo plang ni fish 8 fish 3 thì kam sab shu ban pom mi ko hapo fish hapo ka treatment plant te kan sab shu hi lain no sang te ki pai ba ya chapo ka dispensing system chapo ka Shillong area te to ka dak simpor thì si bagi yo extra hi ko nang tina po mo plang thì ngilawan pelaj keniat amount po mulai kerana kinum yo syu tang arkanta hisni hindai kini yo kampung ta arkanta sitio ngabon arsin sitio kini yo kampung sin akan sitio kata ke menungkong ka department ka kanle sakwiru gin keliang do upai uba wanang ni po assembly ubaya chapoka mulai moro sakatok mulai moro itu ngin replace no ngila apan ya ka kandon ka joint inspection ba pululi ngin yele ada ban replace no isi pipeline sin bang la replace itu batmai ta bol la de kam ai pressure kan dia lu kapan he ko kam ai pressure ngila ban kala ban ka kanum bos yo pai khari la ji ba angte apo pulu apo puluh tu MGCL lung jing sai itu Jakarta bos wai pai te lagi yo kampung ru kamun to hi la nyam am pene te ngap te nak kada kani kadi ka wei bagi kwa ban li so tu pai te lagi yo extra insyaallah ka 50 ya ka bangin pom ko kanum samsu apa treatment plan ini pria jadi pai barem te tangah mulai ni replace ni lawan pene mulai ngak kerben ba dani le umta imat kan yarap chumulai te ngatrai ni chu ni kerben ya kata kawai galong ba tip kibri ki apply na ka department but I house connection kawai kata ba bun sin hi kiwi snong ida I house connection ki IT form sekira ba snong si ki recommend maki ke department ni sa IT isa pasi bisa isa water tax security visit isa connection di kada mulai pot kam step ba ki form ki point am po ki ba apply ki point am po ka office lani la ki point lani la ki point po office ru la da ki apply teng ru beli kimyo ngakotip beli teki nok sok di lada kila apply di kimyo si kuatip ya kata ka iyo kila da juan kata ka iyo kan jikeli ba beli kimyo kidon em ba kila apply di kimyo asyo asmo ba ki nok sok kimyo so andre kila ju apply ni em ba kimyo ne kimyo kan kata kan ya ba itu ba tadi dia new connection boy satu ketinat kan cintian yang nak bentar ke mulai ni mar ke mulai ke sino ba he tam na baro di ban kam wen pat ke sini ke sini ya kepinker ya mulai berwe ni kadon lai mentang kan kalau ke bentar kalau ngutang itu mulai kembali area pring mulai syua kaba coverage naka GSWS phase 1 ti bakawa na kerja sebuah kini yang bernasihat ti yang nasyang sulok highway gitu iman nonglum na kayo hanjat kinang kuar hadin ki jorong have itu ti kimdan jige gitu ti yo malakas ni kiliang giba sim jige kadi kaliang na katop joka top joka moro nang tu sim jige ta ki daw ngalok PEP bang la penhe na kalang assembly pemulai ka bersifat sok umru kakak mentala kalau kam jenjar ban US tang dari PS tu bagi ai susu na moklang na ka phase 3
Tinggal lah pentembiang tau kawin nak kata. Sakiwi ru apa mulai kio om ni kiwi susu. Mo kawin ha solang. Kio kor sakari. Kawin ki yo lapo kidan ki sak jubel kiba kem modat baki bayo kalian patah om sok krot. Di hadian pot kio spring sauce nak umja laklet nak kodong. Di kenta ter kidan hi kisus kiba kio. Di sok ka ini sok ka put mauri ru nak pat baskin bo pa ui kata di drilling hi arteli. Di itu gala la pa prosesor alat nak di meeting. Di nyen up ka sanction ka tu. Sakaway pat ngalong so ka mulai mongyong katu kamhap coverage yang GSWS rementa pan gila assumption de skim lang tri sha shat ka body de skim ka GGM Habate de kini kipai menakani artnam la ni sistem menta ki ni ba beroi ke mau lagi kila dapne itu kipai kidi na benta to ka ba lamu karai kini yo kipai ba no tupai Pi ketua di joka phase 3 lain, joka distribution joka phase 3. Dia nhân hab commission ni lain. Ibu mulai tiga bulan beradab tang kirang sa kanjat hi you tu ka banding di pipeline. Di nila wantes kit ko lain hadin dak la adab dot kini ka musa ni di ban kambon. Ti menta la da gitas kit lain ru lo ada nyepat yo ban commission ni ka skim par pa hajuk apa ni bagi pos kata ka MLD extra ni kata kamot da kita skill lain dekat sistem balik dan kita skill lain tebu kibri kinum yo syek bandi balik kesimpor bantas kesimpor ting hadu bagi dayo extra tinggal bantas skill lain di tang tahi bagi mla ban face out nak lain remdo suddenly opsumi kemang yang face out lain rem ka sistem ihap penjat lang hiwat lain rem lain temai itu aduk bakal yang bakal lain temai tinggal surface out lain rem